باز لە ئەزمموی هونەرمەندێکی شێوەکار و پەیکەرساز کە خەڵکی شاری ماردینی باکووری کوردستانە دەکەین و میوانمان دەبێت. بەڵێ بەخێر هاتنی بەڕێز نورەدین چەکماک دەکەین کە هاتوتە باشوورەوە بەخێر هاتی سەرچاوان خۆت و تابلۆیەکی زۆر ناوازە کە بە شێوازێکی تایبەت دروستت کردووە. پێش هەموو شتێک پێمان بڵێ دروستکردنی ئەم تابلۆ بە چی دروستت کردووە؟ بەێ ئەز نورەدین باکووری کوردستانê هاتم هەولێرە ئیرۆ ئەف تەکنیکا نۆ بقیریم چێکریە نێزیکی 18 ساڵ بە ئەف تەکنیکێ نۆ ئەز ئەف شغل دەخەبتینم و حەری داویژی من پۆرترێ مەلە مصطفى زانیم چێکریە معنی هەولێرێ ئەز میوانێ بەمە بەخێر کاک نورەدین تۆ بەس شێوەکاری ئەو پەیکەرسازیشی ئەز زانانگەهەیە دیجلەی مەخەلاسکری 2002 2002 حتى آنها المێردینێ مرکزی هونەری مڤەکری وێ دەرس خەباتەخوا دەوام دەکەم. پێشتر کەسی تر بە قیر و زفت دروستی نەکردو ئەو بیرۆکەی تۆیە؟ پۆرتری کەی دیکە کە کەسایەتی بەناوبانگ بێ دروستت کردووە؟ یعنی حتا آنها پۆرترێ کورتواری ناودەنگ مچێکری یەکی جوان جگەرخوین مشغولی ئاپێ موسا مشغولی چما وانا شغلم وانا حقا بحياتها ما بجيانا ما رحيمه بر تاثير كريه يك جوان جگر خوينه محمد شيخويه ابي موسى بر مهم جمع باكوري كردستاني جموجي محقق ولوي عولي وانا وقتها از قرار ددم قرك تاثير الرحيمه بدود از دس بيدكم باشا كاغ نورەدین جیاوازی شۆلێ بەقیر و زفت بە ڕون و ئەلوان و ماجی ئەمانە چییە؟ ئەلوان یعنی ئێمێ وەختە زانانگەمە خلاص کرد نزیک 3-4 ساڵ ئەv مدیت الجا زانانگەهێ via تصادف چی بوو یاڵنز خۆش چی بوو ئانە ئینسان خەڵکێ مە پرولۆ کێفاوانتێ سپی و ڕەش تەسیراوی پڕ خۆشە بووە هاویژی خەڵکی پڕ ژمە دەخوازن مەبەستەوە ینی شتێک بکەی ڕێچکەی خۆت بێ ینی هینی خۆت بێ هی کەسی تر نەبێت و بیرۆکەیات تۆ بێت بەڵام لەگەڵ ئەوەشە لە چەند معرەز بەشداریت بەم شتانە کردو معرەزت کردوتە هەمووی ئاوا کارەکانت قیر و زفتوانە بێت معرض عولي باكوري كردستاني مبكر يعني ميرديني آمدي اسطنبولي دودم ألمانيا برليني معرض بكر إن شاء الله هجي بخير وسلامة صالة بي أم فكرن معرض كي خوش هولري مبكر إن شاء الله تانو كان معرض لهولري نكريا؟ لا حتى أنا منكري أول جاج استم هولري أما كم جارة بخير كم جار شاتي بروجرامي باش السوراني تيدقا زۆر باشە من تەسەوری من چونکە کورمانجی نازانم بەس من باش تێ ئەگەم من ناتوانم قسەی بکەم ڕەنگاویش باش تێ بگا بەس ناتوانێت قسەی بکەم ئەبدو فێم دەکردی زۆر باشە ئاستی هونەرمەندانی باکووری کوردستان لە شێوەکاری چۆیە؟ براستی ینی ئیژبەری نزیکە 205 ساڵی خۆش بەردەوام کرد بري تنبو يعني وقتها ديروكا عثمان لي أحبكي زعيف بو بشوي بجمهوريته برخوا خرد بو يعني هنرمن شونا أوروبا بدري تشتادي تنا تشتي نهدي تنا هاتن اسطنبولي زانانگه فكرنا جي هنر فكرنا أنا هاجنا خراب يعني أنا هاج ما مثلا يكي جباتماني أو جي باكوري كردستان أحمد جونش تكين بر خرت ما شاء الله يا أو جي كرمان جميع جوی هاوی پرسیک تونیه. کاغ نورەدین ئەمە لە ناو فۆلکلۆری کوردی هەندێک وێنەمان هەیە هەندێک چۆن بڵێن لۆگۆمان هەیە تایبەتە بە خودی کورد شاهماران یەکێکە لەوەی کە تایبەتە بە خودی کورد چۆن توانی وتە ئیش لەسەر شاهماران کەی بەچی بە وێنە کردوتە بە پەیکەر کردو بەچی کردوتە بۆچی شاهماران مێردینێ وەکی ژوین بەرەکەت دەبێژن ئەفسانەیەکی میتۆلۆژیکی بیە یعنی هەی مێردینێژی شاهماران هەیی و
نزیکی عنتابه کلیس تطوع و درجه شهمراوان هی اما آلیکی معره سری انسانه مالا مردینه مالا وان هر یکی محقق شهمران کی دالخان دی يعني جوان بيجي مثلا يا اجمر بركتينه برما بهبت كي تشتي مثلا نباش درباس نابو هندر يعني وك يعني وان بروان دمينه يبيها حردري هي يبيها متخوست تشكي شهمران تاثيراوي اتكاوي بر خوش بانسانه بر كيف وانتي ويهاوي مدس بيكر بهسن متشيكر او شهمران نزيكي سيمه خبيتي بيشتي مهجي چند جارا جيا مبرج بو خلق وان ببينن بر كيف وان هات نزيكي سيمه الشغلي تقريبا 2 كيلو مهسن لحيم كر زور باشا بله كاك نورالدين كاتك تو بورتريتك دروز دكي یان دیمەنێکی سروش دروست دەکەی کامیان ئاسانترە بۆ تو يعني جاردن از پۆرترێت ئەو ینی سروش تا کوردستان چییە کامیان خۆشترە ینی بۆ تۆ باشترە ینی وێنەی دار و درەخت یان وێنەی پۆرترێت و کەسایەتی يعني ازبر فرصة شيء نبو مهوليري أبر از نجاريا يعني جارة عولي استيم كردستاني يلا ناس بورتر اسبر كيف فهمتي از دخوازم يعني او الرحي انساني مي فيدري روي وان دطر حرتش خويادك انا هو بس دخوازم بشكلي بيرنجز دخبتم از دخوازم بشغلم بورتر بشغلم زۆر چاکە کاک نورالدین تۆ هەر خۆت هونەرمەندی لە ماڵباتە خۆت یا هەیە ینی وەک تۆ هونەر تۆ لە کۆ ئەم هونەرەت مع الأسف مالبات ما برتنية يعني از نزيكي بري 22 سال وقتها ما قرار ده مغازي رسم زي وانا ساز ببم خلق مر حنك هذا كده يعني فيها جمرنا لازم تشيلو والاي معنا سفولو يلا بش الزرباز مزارنجه هي مخلص كر هيدي شغل كي خوش دركت كيف اوانجي برهات انا بش ما بر انسان مالباتي ما دخوازن هنري بخوينن اگر ام مالبات خانمونك خوش دركبر خرجي ولو قيمه دينه مهم نمونك مرو خوش درخينه زۆر باشە کاک نورالدین زۆر سپاس بۆ تۆ لەگەڵمان بووی چۆنێک بێت هەوڵماندا هەندێک پرسیارەکانمان تێبگەینین بەڵام ئێمە لە وەڵامەکانی ئەو باش تێگەیشتین یەکەم جاریشیتی دێتە هەولێر هەر باشە ئەوەندە ینی لە سۆرانیەکە تێدەگات باشە بە هاتوچۆ زیاتر فێری سۆرانیە بێ ئینشاءالله دوایەن ساڵی داهاتوو معرضێکی جوان لە هەولێر ئەمە جوانێکی ئینشاءالله هەمومان بین بەشدار بین ئەس دخوازم ناو دەنگی کوردستانی ئێمە پۆرتێوان نێزیکی 15-20 پۆرتری مەزنتر تقریبا ساڵێک وێ وەختی بە بستینی ئەس دخوازم وانە بشغلم و ساڵە بە ئینشاءالله بە هەفتوورە ئەم معرضێ خۆ بکەین ئینشاءالله دووبارە بەخێر هاتن زۆر سپاس